Okay, panipon mananwaw na rakso konton peyu wow kisanantan kodkan kunanalang kunang paningko wow chororang sa ulmachay kopna koryang kopna speaker and legislature sam kopong lapalabakan nan banyan chiyak momot sa government to chon pon peminsak tachawan luka kumuran karas ang nan sa ulmachay ron rangot ngayon sa Nicolas makan tachawan kalale kumurakan Autapan sa palmachay rungan ramos. O iya caralapan sa palmachay rongkan kayo program and parade alo na kampan public safety and ponpay ng tachuan pali karyaw usus choror and waynach kaslo men katasa may pitokan sila and kaminsalit sa mga COVID sa tuwa o katayo sa kalmachay ran masalangan ponpe. Rong sang kolonya wen ponpe, tanyan rong nan sa kalmachay region ponpe. Tachawan alati rong sang kagban public safety and wen ponpe. Medpit programe magalyan public safety and ponpe dan tachawan bali yay antay pulling o Christmas tree lighting parade. Te alo takapa ew me dan pacawan ngaw kwen yang kawawi o kasampal kay uyapan tatakan antay puling o chukain Christmas ya metan ngawita ni kapol machay loksen kopna and ponpe me pachape lagalak kolonya wain ponpe programa na nito kaparwach pan ngawi ni tisan basilor ya patriya isakew sang ni Spanish Wall pachotala len ni kapol machay loksen kopna o pan pachuan chapta kloklimau ni saujik. Nintuan tanong sainsan na kampan kolonata ko manayla ito public safety ang mo ponpe. Pachuan mo ko pinanaramasakan ang mo ponpe. And yang pachong totoo kasampal o kabaranwach. Gran kayo na mo takalalabangkan kung kakaleti sampalian public safety ang mo ponpe. Kongkak tatang ko public safety Facebook page, kongkak tatang ki email detective@gmail.com. O team taralapan program what ye building positive relationship together for anti-bullying sakni sa kalmachay. Masan and pompe ye ewang talikan kwen kawuti mokit sa payrayat kajiyak so chokonangkan Hong Rai Sarita. Karyawan sa palmachay ron ranwach, palian rong nan sa palmachay region ponpe P6AH, pachawan alitiri rong makasalita me waynach, tan kasyang tabachawayang nan sus chororeo, nitisan karyay sa kwaluan karya karyay sa keo. Pueno teta eo siya chanta wanyapan waynach, nan mumotan legislature kay sa kanwain ponpe. Nintuan tamang sansal sa Pompe Election Commissioner, kasalitan ng candidate riyangan na gatsawal ng erarachungan lahat, pwede niya men pilipilang susuror watch. O candidate kanye, candidate Mikael Temay F. Leyola, o candidate Pecharico Elirens. Kasaluwain sa pagmansayang round watch, pwede magkagdatsawan na palito kan silasin, and winning. And kaminsalit sa mga COVID sa tuwangan, pachawan sa karakuway tokan, may iray na namasakan, makakaryang coach kita, pachawan nale. Tokan sila silwach, kay sang taray sa kwalo pachota, ang pachawan sel-sel. May iray liyakan, may siyan, sa chakakyang coach kita, pachawan nale. Tokan sila silwach. Tokan sila silan, kaminsalit sa mga COVID sa tuwawach, kung pachota pablikat, palbalyan manunian Pompe, o ni dispensaryan kolonya. Kalian publikal kan pacuman retak lawal unimain sang lelak mamin saucik sang niyat lenyalan. Koros naman yang kach kita pacuan to kan sila silwach tananane o teta tarapo mga to kataan pacota. To kan sila sinan kapinsalit sa mga COVID sa tuwawach kung yawon ba. O en pilpacuan sansal marangat kichay sa kalnan ke. Uniyan sila sinriyaw ayaw matay na vaccine o ayaw chansan. Ang matay na vaccine kin pacuata pakriyaw nan rairan. Ram yay sa kwalunan pungaw chansan kin pacuata pakiucha.
Sang nikawait and kanyan US Central for Disease Control, Wuniyan sila kapin sa leta sa mga COVID-19 so kaparo apol pararabas pa ni President Waisak tayo poncheo. Narabot maganda choda sangkalian Tonpay Vaccine Administration kasaleta melaleta ni November isaktuaw yakutriya isakayo Raila Ramasan Tonpay kan makachkiyar kachawaner to kan sila and kapin sa leta sa mga COVID-19 kayong takan materna to primary dose Raila Ramasnan wana kiti subuh keseliakan tangan. Mebat pada ni President Walisa karyawan tok tersakan tos. Raila Ramasnan ke lima ke tangan mebat pada ni President lima isak lima o Raila kan no kachkiyar terbaca wana to kachila chansan o matana Raila Ramas. Nen lima ke silubuh ke yaman mebat pada ni President isak tayo. Nanrapotwat kasaleta person tinaramasane wewe kanan campaign nakachkiyar tapatarwaner to kayo sila silwat. When matalaling person kung isak kayo, way sonu person walisak, when not person tisisak walu, when colonial person tisisak riyaw, when sakos person tisisak riyaw, when kiti person kung isak tuwaw, o tarailan kanan campaign person tisisak. Ranwat Tonpay kaching samanman kung uningan moderna riyak isubu kariyaw o uningan chansan kapit Waisak riyaw. Kayong saklaan sa palmatay ranwat siya ranmasan lang Tonpay umalangan panpat ni PTO point riyaw lakwalo minit riya isaktuwa ng isang mulay panpat Bibit tayo point 1 o'clock sulungurin sa was o umalangan panpat ni PTO kulak 2 minit pa isang silutaw lini sa uche. Ranwa chan panpat nan pangantal yata mo palmasan ni nate isak lele isak lumaw laglagan tayo na panpat ni bit tayo lalwano pantabakan niyang agmarmarakan kachaw o kayan sa ubankak niyang lanay sapa. Ni sa uche lang panpat baliyabang o palmasa ni nat isak lumaw lalwaya isak laglagan tayo na panpat ni bit tayo lalwano pantabakan niyang agmarmarakan kachaw o kayan sa upang niya kachaw masin. Ran kong nabler ran sarawi ang panpat palmasan ni nate isak isak lumaw laglagan tayo na panpat ni bit tayo lalwano pantabakan niyang agmarmarakan kachaw wanam nang ranayo patpacho ni tigrawali sak wano wanam nang ranranot patpacho ni tigrisi sak silo wan sasongan kachaw mamoratinan rayra nawarya isak tayo patpacho ni isis tayo point isak walo wan sasongan kachaw mamoratinan isak pangano pampa patpacho ni isis isak isu point isu Tonpay Bamersang Kachpin Clock 1 minute 1 taon ni Sauchik o Ban Prong sa long Kachpin Clock 1 minute ay isak tuwaw na may isang lakaw. May ko yung natsakanya o talagang sa palmatay ng ranwat, kalamin kubran koras o kasalila.